Honorable Tom Bright omukugambaho n'abazaire h'ishomero rya Joy Christian Nursery Primary School agizire ngu bine kwegyesa abaana baabo emicwe emirungi baba nibenda ngu baba b'omugasho omu biro by'omumaisho. Nimbasaba mwegyesa abaana baitu engesa enungi. Abazaire mwakure mwegyesa abaana ki engesa enungi. Discipline. Omwana w'engesa nungi aswarura abazaire be. Bright hona takomera hayonjire yashaba abazaire okukundisa abaana baabo Ruhanga kiyambe ihangiro okukyendeza hankoze vi. Engiga ya kabiri mwegyesa abaana banyu edini. Buli muntu edini ya kusoma ni kusaba oyegesa omwana wawe. Uwarabo oli mwikiriza mwegese y'obumu. Uwarabo oli mukristayo mwegese y'abakristayo. Uwarabo oli musiramu mwegese obusiramu. Hano baliyo nibagaruka omu maka nk'amasomero tuyina omulimo gutwentukora kandi nenyo ati abazaire kaire kanyu kukora omulimo gwanyu. Bakuru b'amashomero naho niho bihirire okushaba abazaire ko abaana babo obwire bw'okushoma baba bari omu kihumuro. Bayambe kurora bagikora mubahugwire kurora bagikora kandi ekyokumalira nenyo abaana ntisamu obujunanizibu omwagenda muka mugenzi kuyamba mugenzi kukora. Omukoro ogwo gwetabirwaho n'omw'ishengyero wa Kyenjojo Honorable Faith Firo Kunhira andoga hakanisa ekiragiro kya gavumenti eky'okuzibira amashomero okujweka abaana bato abarikuba nibaruga omu nasare okuza omu primary. Faith nagira ngu okujweka abaana bato nikyongera kubakundisa okushoma. Tukitekerezeho tumanye obukulu bwakyo n'eki kirikukora omu bwomezi bw'abaana bakuba bakyali bato. Abaana betaaga motivation, betaaga kumanya ngu okusoma kukyala hana, betaaga kumanya ngu okusoma ni kusemeza. Gasha kwa Daniel Vingana.